Mantong rame dalam bumi gadoh siro nasi ploro. Mantong rame makhluk jomblo beka pikir hana lain sebab jodoh kadun tena bek panik yang kaji baleji yang golom na bek kapretro bek panik joka pisah mita ganto bek haraba urung sidro bek panik. Manusia kunci siro mantong rame dalam bumi gadoh siro nasi ploro. Mantong rame makhluk jomblo beka pikir hana lain sebab jodoh kadun tena bek panik yang kaji baleji yang golom na bek kapretro bek panik yang kapisah mita ganto bek haraba urung siro bek panik yang kaji baleji yang golom na bek kapretro bek panik joka pisah mita ganto bek haraba urung siro bek panik. Pakon sampo meno cinta tanyo dua kamu cawo hana mempat puncak tulung bantu ulun tebit hanele ku pikir cinta hana hase hana memparake contoh biji galak ke lon galak ke gata galak ke gap nyan galak ke gaplam contoh biji galak ke lon galak ke gata galak ke gap nyan galak ke gaplam. Yang saling sayang, yang saling setia.
marom nang roge petronde Pade mate putih kaya tan lesina Jipegah bapo jatung upah raya ana Ban katrang uro lebih jipo mata saru Lekaji po tinggai nang romangat bedu Rep sigo jiwa kena sawa ana Roh unang rohan jitu ho mese Rumah katutong gadoh ana Tak tontong boh jagung merah pati Soyang co adalun bak puntung jaro kaki Tak tontong boh jagung merah pati Soyang co adalun bak puntung jaro kaki Katrang uro lebih jipo mata saru Lekaji po tinggai nang romangat bedu Rep sigo jiwa kena sawa ana Rumah katutong gadoh ana Tak tontong boh jagung merah pati Soyang co adalun bak puntong jaro kaki Tak tontong boh jagung merah pati Soyang co adalun bak puntong jaro kaki Tak tontong boh jagung merah pati Soyang co adalun bak puntong jaro kaki Tak tontong boh jagung merah pati Soyang co adalun bak puntung jaro kaki Puntung jaro kaki Puntung jaro kaki Le kupike sabe mu perkara Kuliah golom na gelar sarjana Bangan yah getanyong bakon golom kawi sudah Dosen tanyong pajan skripsi ka bapa dumka Bercewek ngan adik leting nyak deh dinging mentang muda Kumis tekrut sabe bek de mahasiswa tuha Jauh kampus jareng bek mede mengkawan lama Takut cita nyong pulang prengonyo kajula Lemoh anak muda Hanapat begahaba Lemoh anak muda Payah fikir kiban cara
kuliah Mutamah lom persoalan Nyotan ijazah sang hancurah masa depan Dibantah pelaku kata lanjut kau fikir menan Baru pah udep nyokana baja seragam Tip malam ku fikir kiban cara berselesai SKS golong sep skripsi golong proposal Tak masa kerule Dro telefon bak calon tuan Nyohan lu tonyo Anak lun bek le kalamar Lu moh anak muda Hanapat pegahaba Lu moh anak muda Bayah fikir kiban cara Lemoh anak muda Hanapat pegahaba Lemoh anak muda Bayah fikir kiban cara Bayah fikir kiban cara Bayah fikir kiban cara Lemoh anak muda Hanapat pegahaba Lemoh anak muda Bayah fikir kiban cara Bayah fikir kiban cara Bayah fikir